Kajingnya tu khana syapang Îoh Lok ubakirsan skul ya kalok. Sengap kane kajingnya tu khana ka kabajia ya Îoh Lok hadien ba uladep kirsan skul ya kalok jong u. Urinat bat kamaya kidai si samla. Urinat udai usamla ubom Leit Skul. Katba kamaya pat kadang pule haka kelas 12. Urinat iej bahai kamaya. Kamayaru ka iej u. Watla uklem Leit Skul makna. Kajing i jongki kaya rengkat. Haga wei kesengi. Katba kamaya kadang yat lenti ban leit no sa kelas. Kamaya klaya kendui urinat halenti. Urinat udang mut ban leit belano. Urinat ulaong. Pimut leit no sa kelas ne maya. Kamaya kalaong. Hoot ngamut leit no sa kelas. Urinat ulaong. Maya. Yang nginya tono. Ngam kwa syu bangandang jengai na pi. Kamaya kalaong. Ngati rinat ngampat kwa banya to bat pi. Namarang kwa Leit Skul syua. Kamaya kasay da kadur passport size jongka na school bag ka ay urinat. Kamaya kalaong de da piken mau palat ya nga sapet ya kanya kadur. Urinat usim ya kadur jong kamaya utiap hapla sopti jong u. Kamaya ka leit no sa kelas urinat ulet belano. Haga wei kasengi kadba urinat udang don hajaka bela. Kamaya kalawan mare hajaka basyong urinat. Urinat ulaong. Balay maya, jia ayu ya piwan mare hadu sene hajaka bela. Kamaya kalaong. Imei bat ipa jonga kilatip bangadon jingya debat pi. Yarinat nginya tono. Namar imei bat ipa kimmon banganya it samlabat pi. Urinat ulaong. Dema pi ba ong yang nga bangin siya to enda piladep ya kajing pule. Kamaya kalaong, madep siya to, ngin siya pet ya kajing pule. Kamaya kata ni urinat nakti jong u, banlet ya to no. Urinat bat kamaya klia to no, klem dandan batip. Urinat bat kamaya kila sa la ka jong ka ying. Kamaya ka syong ha ying. Katba urinat pat ulet bela katba yo. Hadien hinrew benai. Kini ki arngut silok. Ki imsuk imsan. Ki dap deka jingkemen. Ka kamay ka ji jong urinat ka biang bha. Ha kaway ka sengi. Katba kamaya kadang tre kam ying. Urinat ulawan na jing bela. Bat ulawan tit debat ki kot nakabenta ka lok jong u. Kamaya kelayo i Îoh Lok bulawan. Kamaya ke ong Îoh Lok pilawan se. To sat keti sat kejat no ngalet kat jano manga. Urinat ulaong. Apse kendiat ngawan tit ya pi. Urinat use ya kakot bat ula ay kamaya. Kalok jeng u kalaong. Balay piwan tit kot ya nga. Pi kwa ya nga bang Leit Skul biang se. Urinat ulaong. Hoot nga kwa ya pi ba penpendep ya kajing pule. Bat ngan kersannya pi hadu enda piladep pule. Haga sengi ke babut. Urinat ukrek ban leit belano. Urinat uyo i ya kalok jong u bakadang trekam. Urinat ulaong. Maya, balay pimpar krek skul se lakata ka poru pi trekam sa. Kamaya kalaong. Ap ngan pendep syua kane ka wei ka kam ngan sakre skul no. Urinat ulaong. Ino iki kam ying baro. Kilit kre skul no. Ngalit bu mangaya pi hadu ha skul. Kamaya ka kre skul wood. Urinat ulit bu ya kalok jong u hadu ha skul. Urinat ulit bu skul bet ya kalok jong u man la ka sengi da ka cycle. Hadien laisnem. Kamaya kela pendep ya kajing pule jongka. Haga wei kesengi. Katba Îoh Lok jongka udang wana jing bela. Uyo i ya kalok jong u baka syong sngosi. Urinat ulet hajan bat ulah keli.
balai maya pila snyosi kumne. Kamaya kalaong, rinat, ngala pendap ya kajing pule, bat mentang akwa balit wat kamno syasor. Tangba dalit syasor te don kampisa shibun, na engin yo. Urinat ulaong, wat kuslay ngadan manga. Urinat utray shitom mit bat sengi, ban penyok pisa nakabenta kan lok jong u. Knang ba kan nyok lej wat kam syasor. Ha gawe kasngi, enda urinat ulawan na jing bela. Ulawan ay pisa ya kamaya bakan lej wat kam no syasor. Ha kasngi kababut, kamaya kan lej syasor ban lej wat kam. Shwa bakamaya kan lej no, urinat ulaong ya ka. Enda pila poy syasor te maya safun ya nga. Kamaya kalaong, tuangan safun ya pi, wat kuslay. Kakali basyong kamaya kan lej no. Hadin syita yaw, kamaya kelayok kam. Bat kala pentip urinat baklayok trekam office. Urinat udap daka jingkemen naka benta jong kalok. Kamaya kle kenduk perlok bat uwe officer ubaya trelang bat kamaya hakajuk ke office. Kamaya kelak klet Îoh Lok namar ba usa hasnong. Kam ju fun syu urinat na duk baklay kenduk perlok ha office. Hadin lai benai, urinat udap da jinglingo namar ba kamaya kam ju fun syu ya u. Urinat ulet wat ya kalok jung u syasor. Enda urinat ulapoy hasor, ulet cha office batre kamaya. Ki para nong tray ha office jong kamaya kila kili ya ka. Ba ubriu ayu maya une ubawan wat ya pi ha office. Kamaya kala kentat, ka ong bet ngam itu i urinat. Kasyong leran banya tuha ka ki para nong tray, namar udey ubabit bat ubasyu belas ngi. Urinat katnu usnyo si, habaka lok jong u kala kentat ya u ba udey Îoh Lok jong ka. Urinat ulet pai no syasnong daka jings ngosi. Endalade ka porwai tray, kamaya kawan pai no hajakasa. Kamaya ka kenmau ka jingle bha Îoh Lok yaka. Bad day namar ka jing treshitom jong urinat, kamaya ka sayok kam yok jam. Kamaya ka jaw umat, kamnang yok tiak syu barok simit. Ha ka step ka babut. Kamaya ka lej syasnong banet panmap urinat. Enda kamaya ka lapoy hasnong. Kamaya ka pej urinat udang nyok tia. Kamaya ka panmap Îoh Lok bat ka yam artat. Kamaya ka kersi urinat habat tia. Henry urinat ki isyu ula dep yap. Kamaya ka kendet haba ka yo iba Îoh Lok ula tia yap hajing tia. Klem da tip ya ka daw. Kamaya ka yam susi, namar kladu Îoh Lok klempoy perkhat ai. Lada episode nat, ngau like, share, but subscribe ka channel, but share comment.